noni dito chimla. Constituency committee to kapre constituency tum alame nona ta ka transi je bangke atumi apor ni panakol buli tum ke constituency din kata APSLC ka chiku chiku piku ini betul lo lapan lo chok chok chiku pasang ni kanilang sampai kendang nelang usili ni chunung chiku Sakami lada ilitung thegam lo kedam tan alame half 2019 and APSLC kacheso APSLC lo nili phanje pini ke na expel de ustami di nili jungjung base na expel chotla kaprek tumhan ke expel de ta har ko ke bahane thai basi party ideology party ajana rules ka puno le pe na posi ajar ko bang ani ki o yam desi na sipekla no mili nami to phan ka mangu ni na bang la halo nili pha pining ve kala de pe da ming ve ta ting ting ve nili pha chere nanji usina ku nang ki attack ki palam do ba thom ki photo ba kre phota hai sipu nili pha pasol si nang ke ther alam ni chap chulo kale nili phan jong hele nang ther se tami piali tu ko nili phan na ke expel ta hamuni nili no ho to ta job job sila alam set na ke phere pogte nili phan expel le lo ke kam nang to era no APSLC lo alima iken na pina ka pick up shala lo ta kam nang to era no kam nang pakle mara no job sa lam dum di sata no na ba lo ko se nang expel lo sata me no na ba ke nang ke attack chi latom thei ke chi hom ma long ri ke chi hom ma ke chi ko di na thang thei long ri pham tu le di la si no mini lo ke mun tu van tigo a constituency tin ma se no na che komte a constituency tin ma se no na ba ke ni phan elong ta ba lai sa ate hala hai tu APSLC mun kalima alam itu pula raja timu ke la raja timu ini kita thang ka luk sona we parti ma thang ka na hokta we usiala ka tudinje lo inje no ko te la ko man ko pune huru pachu tu chia kam sa lo ti in das pa ta kam chikle lo ko la ke